muri aya masengesho Imana iravuze ngikoresheje itegeko, igiye gukoresha ibitarekura bigiye kurekura. Muri aya masengesho ibitarekura nibirekure, imbaraga zafashe ibyawe zirarekura. Zamura haleluya. Imbaraga zafashe ibyawe, imbaraga zafashe business yawe, imbaraga zigufasha z'uburwayi zirakurekura. Munyeganyeze umubwire ngo zirakurekura. Muri aya masengesho zirakurekura, niko Imana ivuze. Iwanjye mugo hari icyobo kinini hafi yo mu rugo barimo bacukura kisoko. Akana karagenda, nagiye mu murimo w'Imana, karimo gakina hanze nyene ngaho n'abandi bana, karabacika kajya ku cyobaho kirekire kizafata amazi y'isoko yose. Kicara ku cyobo, amaguru karambiriza hehe mu mwobo. Nagiye mu murimo w'Imana. Iyo twagiye mu murimo w'Imana, Imana itubera mu byacu. Zamura haleluya. Ndashima Imana ko yakankuye. Kari kabi njyanirinda ukavuga mu materaniro kubera abana baba barimo. Ako turashimira Yesu. Ako kazi nkavuyemo mpindura kandi kabi. Ako kabi nkavuyemo njya mu kandi kabi. Ako koko ndakavuga, ako koko nahinduriye mu kazi ko kuroga. Urumva nemba mvuza ko ako nsimbye koko niko kabi cyane. Ese hari akazi karuta ko kurogara? Ariko ako ko ndakabitse. Nari mubi. Na nubi yumbonye ibisigisigu bimbona. Umuntu yanyoye urumogi rwishi, nubwo yakizwa iyo avuga. Na n'iyi saha ako turashima Imana ko twabonye Imana. Mumere Imana icyubahiro. Twari babi, barakubise, bafashe imihini, bafata ibiki, bakubita imbavu, bakubita agahanga, bakubita akabuno, nanga guhinduka. Ariko Yesu mu bibazo twarakubonye, Mana yacu twarakubonye, turi babi twarakubonye, Mana yacu twarakubonye, Mana yacu twarakubonye, Mana yacu twarakubonye, muri ka kazi kabi narakubonye, Mana yacu twarakubonye, Mana yacu twarakubonye, Mana yacu twarakubonye. Eliya numvaga nzaba umukire kuruta abandi, kuko narinzi gushaka amafaranga, narinzi kwiba bikabije, narinzi gutekenika bikabije. Numvaga nzaba umuherwe, dore ko n'abagabo bagufi gukira bibabera. Ngerageza uko bishoboka byose kugira ngo mbigereho.
kandi bimwe mbigeraho, bimwe nza kubigeraho, ariko igiti Imana itateye igomba kukirandura. Mbigeraho maze gukizwa biragenda, byaragiye byose. Ako turashima Imana. Umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bw'abantu bayitegereje. Mumere ikiganza ubwe ngo umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bw'abantu bayitegereje. Kamubwire ntacyo. Ongera umunyeganyeze umukangure ubwe ngo umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bw'umuntu utegereje Imana. Ibwira Yeremiya irabwira ngo Yeremiya we uraruzi iki? Yeremiya ati ndaruzi inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo ukwireba n'uyikureho amaso, nanjye niko ndindi ijambo navuze ku muntu kugira ngo ngire gute risohoze. Ijambo Imana yavuze iraririnda. Igira gute rata? Iraririnda. Ngombwa ko mwese mu nyumva, ndumvwa n'umuntu waje gusenga kandi ndumvwa na nyirabyo. Asifiwe Yesu. Ibintu tuba tubazaniye ni imari, nagari voka zirabora. Ibintu by'imari Kristo yameneye amaraso. Haleluya. Rero ubifate cyangwa ubyihorere, ko nubifata biragukiza. Uvuge cyane amen. Ko nange byaranyijije. Wavuga ati byagukijije gute kandi ugenda n'amaguru ugikodesha? Ijambo riravuga ngo tugaragara nk'abatariho, ariko tugize gute? Tugaragara nk'abapfuye ariko tugize gute? Tugaragara nk'isuzugurwa ariko dutungishije. Ejo bundi umuhungu wanjye aheruka kunyitegereza, mfite umwana, aranyitegereza, arandeba, arambwira ati ariko pa Karame, ntunseke nawe byakubayeho cyangwa bashobora kuba binakuriho, ariko pa Karame urasenga? Afite imyaka 6, yari yaratinze kujya ku ishuri kubera situwasiyo. Ubwo ugiye kunseka kubera iki? Situwasiyo. Ijambo rivanga umukiranutsi w'Imana afite gikurikirana. Ngiyo teme ijambo. Umukiranutsi w'Imana afite umuki hari inyuma umuki. Umukiranutsi w'Imana afite. Ngiyo teme nkuye ikabuga ahantu nuye hari ikabuga hepfo ahantu kereke pare. Nibera ahantu kereke pare. Nje mbyigana, nje niruka, numbaza uko ngeza ikizima nuko mageze. Nzanye ijambo rivanga umukiranutsi w'Imana afite. Ko wakamumbwiriye basi ko bidatera ikirungurira bino bintu. Afite iki? Afite gikurikira. Nubu naje nzi ko byarangiye, mfite ibinini hano ndi kunywa, none ngeze hano misenyira. Iyo ni gikurikirana.
wenda byongere byifunge nsohotse cyangwa bikirire birimo isimbizi, ariko nyifata mikoro bise bifunguka. Komera Imana amashyi yo nigikurikirana. Umwana arambye atari kopa, ubundi urasenga. Sawa. Mwaka wa gatatu arawugeza, uwa kane arawugeza, uwa gatanu arawugeza, uwa gatandatu awutangiye. N'ejo bundi aranyitegereza arambwira ati pa, noneho kayi kamaze gukura, mbere kavuze pa, inyuma kavuga papa. Karambwira ati papa Karame, reka nkubaze, kutanjyana ku ishuri. Ndababwira ati mwana wanjye rero uzajyayo. Byari se kandi mbona abandi bana bava ku ishuri banajyayo, giye uranjyana ryari? Ndamubwira ati buretse gato ndaje gusubiza. Njya mu nzu ndararama mbura ibyo mbaza. Ndagaruka, aragaruka arambwira ati rega ntago ndi burye, tarambwira igihe nzagira ku ishuri. Ndabwira ati rero mwana wanjye najya gushakira ikigo gisobanutse. Umwana arambwira turakoze, uzakibona ryari se papa? Nuriye ku muhanda rero, akajya abona abandi bana bajya ku ishuri, akanyuza mu gapangu, akajya areba, pangu gwino nkubwire, si ureba ko abandi bana bagiye, uzajya ndi gushakira ikigo. Ubwo iwabo wa madama ahantu nashatse ni mu Kibosi, ni hano hirya mu Izindiro. Wakajya bamamagara atari Keriya Karame, uwo mwana nimba yakunaniye wamuzanye tukamujyana ku ishuri. Nkabasubiza ati amaboko y'Uwiteka si magufi ngo ananirwe gukora, kandi sima ugutwi kwayo ni kwapfe ngo kunanirwe gukiza. Azajya ku ishuri ryari ko azajyayo, ndacyamushakira ikigo. Haleluya. Ndasenga cwe sinumva nijwi. Umwana ngiye kubona akajya mbwira ibintu bitatu. Arambye ati papa rero jyewe nzakora ibintu bitatu mu buzima. Akunda kumbona ni nkovu nyinshi, ngira inkovu nyinshi. Akambaza ati pa, iyo nkovu ni yiki? Nabwo ati uyu ni umuhini. Akambaza ati ninde yawugukubise? Nkaceceka, kandi nkabona ari kubimbaza ari seriye. Bango nimvugo wawumaye, uyu mwana arabikurana. Nabwo ati wawumaye ntago muzi. Najya kurya akicara imbere yanjye akanyitegereza, akambwira ati pa kurya cyane. Ntabwo ati nibwo mbonye ibiryo, mbere byari byaragiye he? Ndaceceka. Ambaza ibibazo nkabura uko musubiza, nkabaza nkanyunguta ururimi karindwi mu kanwa mbere yo kumusubiza. Rimwe ha muntu wambaye ikintu cya hano kiragaragara cyane, akajya ambaza ati pa
uwo muntu ko yaragukuyemo umutima, iyo akubita ahandi nakubitaho. Ndababwira ati nyene naha yashatse gukubita. Arambwira ati pa ibintu bitatu nzakora. Ikintu cya mbere nzamenya Imana yawe, nzayubaha. Ikindi nzakora, jewe nziga karate ku buryo abo bantu bagukoze ibyo nzabamenya, kandi ntabwo nzabahohotera, ntabwo nzaba mbahohoteye. Ikindi cya kane cya gatatu nziga cyane. Ikindi cya kane nimara kwiga amashuri yanjye nzaba umujepe. Ibyo bintu bine. Muri iyo myaka 6 rero akajya akora karate. Akaba afunguye igipanga, akaba ariutse muri siporo. Muri iyo myaka 6 twasohoka tukamubura, ngakurikira ziko bamutwaye, tugahurira nzira ari muri siporo, kubita hasi. Joshua vipi sawa ko wagiye utavuze? Ndi muri siporo, ndimo nditoza taekwondo kugira ngo nzaguhorere. Mbona uyu mwana nabikurana birakaze. Ejo bundi rero mbona arasohotse saa 11 za mu gitondo hafi n'ebyiri, yurira ikimeza kiri mu rugaho. Hari ikimeza kiri mu rugaho, mba mu gapangu kagenyene. Yurira ku kimeza kirekire, yambaye akajezi hasi k'akabutura. Rero n'amenyo afite mu kanwa, ari kumera ubu byaye byarahongaguritse. Mbona azamuye gutya, mbona azamuye ibiganza, mbona arahumirije, mbona agize gutya, mbona ngira ngo agiye gutangira za siporo ze. Ndangije numva ati Mana, ndasohoka magarara mu muryango, ndebine ari mwakwa gahumirije. Ndakwinginze muri uru rugo udukize ubukene. Amayisoka ndamwegera bwati Joshua, buretse gato, uri kuneza abantu, dore bari kuvyumva, abaturanyi bose baravyo. Oya none se pa reka nkubaze, nimba utari umukene uri iki? Kuri kw'Imana ndabwati wisakuza, dore abaturanyi. Oya nimba uri boya, ahubwo reka noneho nguteza abantu. Nimba utari umukene uri iki? Nimba abakire bari gutwara abana babo ku mashuri, nimba uri umukire iyaminiye unjyane ku ishuri. Rero kuba byakunaniye uri umukene, reka nisabire umukire amafaranga nigire ku ishuri. Umukire ni ndese? Ni Imana usenga. Udukize ubukene. Muri icyo cyumweru nahise mbona ikigo, ari kwiga muri baby ya mbere, afite imyaka 7. Mumere Imana icyubahiro ko umwana ari ku ishuri. Haleluya! Imana yumvise gusenga k'umwana. Ubwo ugiye kunseka ngo ari kwiga afite 7. Ejo bundi ngingororero nivuga butumwa, ngeze ingororero hafi yaho nuye bari kubaka isoko rinini.
mfite akana k'agahungu ka gatatu gakurikira uwatashye, nakabyaye kubera Imana mu izina rya Yesu. Kuva yo gushingura umuhungu wanjye ukurikira iyo mfura, twahise madamu yahise agira ihungabana gusama, kuko bamubyaza uwo mwana hari uko byagenze. tubura undi mwana ukurikira ako gahungu. Ndangije njya hano mbwira Imana ati Imana wamaye undi mwana ukamuza amarira kurikiraga ko nshinguye cwe iraceceka. Kandi sha mumbabarire kubita gutyo, murabizi ni simbizi. Narambika ikiganza ku bandi bikemera, ariko ngewe bika mfite kugusabira ibifaranga hano ukarara ubibonye. Abantu usengeye ku mazu bakazijyamo, ariko ngewe ariko munyitege siko bizahora. Mumere Imana icyubahiro basi. Ngiye kubona nyuma y'igihe mbona umugabo araje ni iwanjye. Yego nari mbasuye, uragenzwa n'iki? Ageze muri saro asanga tumaze kurya, nge na madamu n'agahungu kanjye, kandi twari twanabirangije. Uwo mugabo mbona iyi gahunda iramufasha muri saro, mbona iramurekuye. Ariko murebye mbona arashonje. Ndavuga ati uyu mugabo impamvu imurekuye iyi mbaraga, arashonje. Mitangiriye yerekwa, nari mfite bitatu hano, mba ndirutse mbwira madamu ati sheri uganiriza umushyitsi ndaje. Mwene aho rero urihuta, nakibirayi kuri butike aho, fata n'amagi, uturungo two mu rugo twari duhari, kubita gaze special ingana gutya, n'ubimbaza ukuntu yaje kose murahari. Special nini mu minota nk'itanu ibirabonetse. Yitegurira umuhanuzi, namubonyemo ibintu. Yitegurira umuhanuzi, umuhanuzi muzanira ifoko na koto, ndamukatagurira neza. Papa Mana we yarashonje. Papa mbona arayikasa arayigera. Numva niyarenzaho amazi, mba ndirutse kuri butike umuzanira citro nini, cupa kinini gikonje, ndakimuhereza. Amaze kujya wamurete tureba twese, mbona icupa paritse ku ruhande, mbona ya gahunda yongera gufasha iramutigisa. None mbabarira uwo muntu mwegeranye umumara ikiganza umumbwirire ngo agafuka nyuma ujye ugaho umuhanuzi akarye, n'ubundi nikazakubuza gupfa. Agafuka nyuma ujye ugatanga bakarye, ujye ugaturira Imana, ubundi nikakubuza gupfa. Gahunda iramufata, arambwira ati ndabonye. Ubonye iki? Mbonye umwana, n'ubundi arahari nguyu, nagaruye mvuga. Ubonye iki? Umwana. Kandi Imana iramwangiba itanze umuhungu muri uru rugo, n'ubundi arahari. Oya ndavuga ugiye kuza. Kandi Imana imbwiye ko yitwa Joshua, imbwiye ko yitwa Mahirwe. Nawe nkasi
umwitirindi rya kabiri. Imana imwise mahirwe nawe mwitirindi. Ndavuga ati nikivuze ngwe uravugisha ukuri ngwego. Ndamubwira ngo nanjye mwise Joshua. Ubwo ni mahirwe nde? Joshua. Reka rero avuye aho yigendeye. Mahirwe baraje. Ariko abahanuzi baracyariho cyangwa nabahari? Baracyariho batarangugwagwa bataramanura amajipo barahari. Mahirwe abaraje. Mahirwe aje. Kwezi kwa mbere 2, 3, 4, 5. Madamu yarabyibushye munatangiye kumera gucya mbona aramanutse mu mezi 2, 3 batagiye kamba. Ndamubaza ati sheri bite sawa? Ndapfuye. Gikubitiya. Ndapfuye. No sugiye kubyara abana ngiye kubyara. Mugeza kwa muganga. Tugeze kwa muganga banyuza mu cyuma. Centre de santé. Baravuga ati nago twakushobora. Tarasiferi. Hehe. Tugezeyo. Imasaka. Batweze Kanombe. Tugeze Kanombe. Vuga cyane amen. Tugeze Kanombe. Twavuye Masaka dusanga umwana wacu ari inyuma y'ingobyi hano. Ngenda sengiyera. Tugeze Kanombe. Dusanga umwana yavuye hayaja. Mahirwe. Dogiteri ati cyuma hasi. Arabaje ngo urasenga ndasenga. Umugore wawe mucyure umwana yavuye hayaja. Kandi nukuri byari byo. Mahirwe turataha batamubaze. Tugeze mu rugo. Nyuma y'igihe madamu aramubyara. Ejo bundi ngiye Ngororero. Simbutse byinshi gafite imyaka 2 n'amezi 5. Ejo bundi ngiye Ngororero. Iwanjye mugo hari icyobo kinini hafi yo mu rugo barimo bacukura kisoko. Akana karagenda. Nagiye mu murimo w'Imana. Kaimo gakina hanze nyene ngaho nabandi bana. Karabacika. Kajya ku cyobaho. Kirekire kizafata amazi y'isoko yose. Kicara ku cyobo amaguru karambiriza hehe mu mwobo. Nagiye mu murimo w'Imana. Iyo twagiye mu murimo w'Imana, Imana itubera mu byacu. Zamura haleluya. Mahirwe yicaye ku cyobo. Amaguru ayashyira mu cyobo. Agira gucya. Inkweto yiva mu kirengirwa mu cyobo. Ayikurikiza amaso. Sinzi imbaraga zafasha kabuno. Ku buryo gadasundukira muri uwo mwo. Shobora kuba nateze gusobanura ijambo ariko nivyo navyo biri mu buhamya bw'iby'Imana yakoze. Mahirwe wanje ni muzima, Imana yaramurinze. Nyina acomoka hano yarari bamuhamagaye habaraje aragafata katarajya mu mwo. Imana yacu iratureberera. Umukiranutsi w'Imana afite gikurikirana. Ndacungana n'igihe bamaye. Uvuga cyane amen. Ndashaka uriya mutumishi. Ngwino mutumishi wowe unyuma. Ka. Asifiwe. Uyu Neriya. Haleluya. Neriya w'itishubi umwe mu basuhuke b'Galiyadi. Haleluya. Wuzuye Imana kuva mu bworo kugera mu rutwariro. Wuzuye ikirata. Wuzuye Imana. Ariko situasiyo zicariye Eliya.
n'ubugufi, icyo ni icyambere. Yicariwe n'ubukene, ibyo ni bibiri. Yicariwe mbese nkurikirana ndi kujya bavuga umukiranutsi afite. Eliya yari yicariwe n'ibintu byinshi. Sitira ye yari ikanzu, imwemwe zose zigaragara agatuza. Sitira ye cyari igishumi. Sitira nk'izi nazo yagiraga. Eliya yuzuye imwemwe nyinshi. Bibiliya ivuga ngo iki? Ava iwabo aza mu gihugu cya Isirayeli aje gushaka ibyo kurya. Guma ngaho gato. Ahageze ahabona ibiryo, ariko ahabura Imana, ahabura ikirata, ahabura Yera. Eliya amaze guhabura Imana aravuga ngo hano hantu ko hahoze Imana yagiye ko nimo ndumva impumuro yayo muri iki gihugu. Bibutse kuzahura n'umuntu wahoranye Imana ariko yarayitakaje. Muzahura uwo muntu ntabwo uzamuyobekwa, kuko ubumana bumugaragaraho, impumuro yayo imugaragaraho, kandi Imana yaragiye. Muzahura afite igicupa yasinze, azatsikira gato kwa jinara yasabazimu bashye. Uziko naringuye. Urumva Imana yaragiye, ariko ibyayo biracyamurimo. Eliya ageze mu gihugu cya Isirayeli ahabura Imana, ariko impumuro yayo arayihasanga, arayishaka arayibura. Amaze kuyihabura, Eliya yicara aratekereza ngo ibi ni ibiki Imana yahoze muri iki gihugu irihe. Eliya amenya ko Imana yagiye bitewe n'umugabo witwa Ahabu n'umugore we nde Yezebeli. Bibiliya ivuga ngo iki? Eliya aricara. Gumaho ntugende. Eliya aricara. Kuba nije ugatebe ma kandi izura kibuto wicare hano. Eliya aricara atekerereza Imana. Ravuga ngo ni iki nakora jyewe Eliya ku buryo Imana yanjye yakongera kwima ingoma muri iki gihugu. Mere Imana icyubahiro. Ni iki nakora ku buryo Yera yakongera kwima ingoma muri iki gihugu. Eliya asanga nta kindi yakora usibye kujya kwa Ahabu kumubwira ko atwaye imvura. Haleluya. Eliya arahaguruka ngo agiye ibwami. Urekirana tugiye gusenga. Papa ngwino hano, ngwino hani huti nawe, ngwino ma, ngwino nawe, ngwino nawe, ngwino nawe. Nibane nshaka. Guma ngaho papa, nimuze hano ndakwigisha nange ngero. Hagarara hano, hagarara hariya nawe, nawe ujya hariya, nawe ujya hariya, ujya hariya wowe, nawe hano. Uyu ni umujepe wo kwa Ahabu. Ifure nk'umujepe. Urakoze. Uyu ni umutayikondo wo kwa Ahabu. Ifure nk'umutayikondo. Umutayikondo. Uyu nawe arinze ibwami. Mbese nawe afite icyo ashinzwe. Uyu nawe afite icyo ashinzwe ibwami. Bibutse ko ibwami hararinzwe. Ibwami hagize gutera nkurikirana. Ibwami hagize gute? Ndavuga ibwami kwande kwa Ahabu. Gupfa kuvogerayo. Hari igihugu kimwe nagiyemo ndayoba ndazimira. Nzimirira ahantu ariko hafitanye isano no kwa Ahabu, ariko atari kwa Ahabu. Ndahazimirira gato. Nzababwira ibyambayeho. Izo nkovu zose niho zaturutse. Reba rero ingorane nahuriye nazo naragera kwa Ahabu.
mutumishe cara munyihangane ngugira umwami cara ngaho haleluya mundebe Eliya ahagurutse ngo agiye ibwami kubwira umwami ko yafatiye imyanzuro igihugu wankurikiranye ngo agiye hehe kwa Ahabu dore abantu barinze kwa Ahabu kutifashe neza kwa kuri nababwiye aba bose barinze Ahabu Eliya uyu mureba ni shaka gusa rimwuzuye ariko ntabwo azi situwasiyo ziri mu nzira agiye gucamwo agiye kwa Ahabu ko wankurikiye ko ngiye gusenga Eliya aba bagabo ntabwo arimo kubareba agiye kwa Ahabu gusa ariko Imana ari gukorera mbere Imana icyubahiro Imana ari gukorera Imana yicaye imbere kuva tondo kugeza izi saha Imana ari gusenga iminsi ngahe muyiri imbere irimo irareba kwa Ahabu irimo irareba n'abarinze Ahabu n'ibibazo biri mu nzira Eliya agiye gucamo Eliya afite ishyaka ako nagazi biri mu nzira Eliya ahagurutse agiye ibwami bibutse ko Eliya nigeze asenga n'isengesho ry'umunsi umwe abaza Imana ati Imana ngende cyangwa mbyihorere ese ndagwayo cyangwa ndavayo yarahagurutse gusa ngo agiye ibwami akigenda Imana nayo yokabyara niyo mubwira ko imuje imbere irangije nayo ibikora rwihishwa imuca inyuma gato ruhinga iraza imujya imbere mbere Imana icyubahiro dusenge iraza igira gutarata imujya imbere dore akantu ushaka naka igira gute iraza imujya imbere nk'uko ari yahagurutse atayibwiye nayo iza imujya imbere itamubwiye kubera ishyaka Eliya afite Imana yabonye ko agiye guhimbaza yera atagiye kwihimbaza Mana bagore reka mbikorera icyo mujya imbere ngwino ni mundebe gato Imana igeze imbere y'uno mutayikondo imukubita umuco mwinshi arazubara ureba ruguru ko wandebye gatoya reka ndakujya imbere ngewe ugiye wewe unanze imbere bakurangiza yari ragenda muvuga cyane amen arata igera kuri uyu mujepo kwa Ahabu pa umuco arazubara ko Mana yanjye we Imana iragenda iri mu kazi munyeganyeza umubwira ngo nubwo utayireba iri mu kazi nubwo utayireba ndafashijwe n'ukuri kw'Imana ariko ubundi hano mukunda ijambo ry'Imana arata nubwo utareba Imana yabera nubwo utayireba kuri icyo gitanda uryamyeho nubwo utayireba kuri iyo ngwara ariko munyeganyeza umubwira ngo Imana yabera iri mu kazi komeza uzubara Imana igera kuri uyu mugabo naye pa iramuzubaza zubara nawe ko mavuze cyane amen arata Imana irabazubaza abana bari barinze umwami bagira gutarata barazubara reka ngutangarize ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana bwuzuye Imana yambwiye ngo hari ibintu ije kuzubaza muri aya masengesho hari abadayimoni ije kuzubaza hari abarozi ije kuzubaza hari abatezi b'amahebe zamura haleluya Imana itabijubaje ntabwo iyo nda wayibyarana bari aha hanze
imana itabizubaje ntabwo iyo nzu wayibubakana, imana itabizubaje ntabwo iyo mariage wayi zelepeya sopeya bonesa. Zamura haleluya. Unyeganyeza umubwenge, imana irabizubaje muri aya masengesho. Irabizubaje, irabizubaje, irabizubaje. Imana irabizubaje, imana irabizubaje, imana irabizubaje. Munyeganyeza umubwire ngo komeza, komeza, komeza ibirori byawe. Imana irabizubaje. Zopale bonefo. Eliya komana we, imana yambye ngo mbabwire ngo nubwo mutayireba ariko iri mu kazi. Ntabwo imbere yawe urimo kuyireba, inyuma ntabwo uyireba, ibumoso ntabwo uyireba, iburyo ntabwo uyireba, ariko imana yabera iri mu kazi. Iri mu kazi papa, iri mu kazi papa. Imana irambye ngo igukuyeho ihembe rya rurangiza. Zahabu gutare haleluya. Imana ikurinze gukenyuka, niko imana ivuze, ariko imana ikubereye mu kazi. Mana ndabigenza gute? Arasa aradodora nahansengeye agira gute rata? Uyu ninde? Eliya aradodora, imana imugezayo, imugezi bwa. Munyeganyeza ubwenge, imana ikugeza ku mushinga wawe, imana ikugeza ku cyo wagambiriye kugeraho. Ariko ndahanuye n'ukuri kw'Imana. Umva nkubwire muyobozi, reka nkubwize mushumba, kora hano genda kuza Mungu akubariki. Nukumanura manura nde sinjya mu mirisi, nitwe Eliya ngewe. Imana irambwiye ngo iguhaye future nziza. Samushuba wayakiri ugize gutya pe, sinitira. Imana iguhaye future nziza. Imana yabe ivuze muri amasengesho ya 3 jours. Vuze ayo tugezeho. Imana irambwiye ngo iguhaye gora wisekera. Iguhaye ibyishimo biri forever kandi bikubabaza bihari. Reba kantu usoreje atera intambwe aradodo. Undi ati karame karame welcome. Agiye kubona agira ngo ni umwami mugenzi we umusuye. Agiye kubona abona ni makanzu, ni marugabire, ni mwemwe zinjiye. Umwami aravuga ati toka uturutseho urava he wowe uturuka he? Umva ukuntu yamushubije. Yaramubwiye ngo wimbaza aho nurutse, wimbaza naho nyuze, ahubwo mbaza imyanzuro nafatiye igihugu cyawe. Fata mbaza imyanzuro nkuzaniye. Mbaza iki? Mbaza imyanzuro nzanye. Uyu mugabo abazariya ati niyi shingiye ku murengwe wagize wowe n'umugore wawe mukabitera mu baturage. Jewe nitwe Eliya wita ishubi. Muri yango sikora papa. Nitwe Eliya wita ishubi. Ndi umukozi w'Imana.
hanagura amavuta. Umva amakuru nkurikirana amanure muri iri jambo. Umva ngubwire aravuga ngo jye nitwa Eliya w'itishubi ndi umuhanuzi nje kukubwira imyanzuro nafatiye igihugu cyawe uhereye none. Umva agasore kubashya Imana. Uhereye none ndavuze ngo nta nuko yavuze ngo Imana iravuze ngo ndavuze ngo nta mvura nta kime bizongera kugaragara muri iki gihugu kiretse njyewe Eliya nimbitegeka ninjye uyitwaye ninjye uzanayigarura. Kandi ngukubise 3 n'amezi 6 inzara nibamara kubadwinga bayi. Kandi Imana isanga n'umwami Ahabu nawe iramuzubaza ntiyabitekerezaho ahamagare hanze. Haleluya. Reba akantu kanejeje rero sorejeho amuva imbere agira gute? Amuva imbere ntacyabaye ntacyagize gute? Reka dusenge. Amuva imbere ntacyagize gute? Aragenda. Oya genda gake nk'umuhanuzi. Imana irangije ibintu yari yakoze biyigera ahantu bigira gute rata? Biyigera ahantu Imana irangije kwiyumanganya birayinanira. Iraza imutanga imbere n'ubundi imuhagarara imbere. Komeza uze mbere agenda ntiyabonye Imana ariko avuyeyo abonye Imana. Reka dusengera. Mbere agenda ntabwo yayibonye. Umva ubuhanuzi avuyeyo iramwiyeretse. Munyeganyeza umubwire ngo waje utayireba ariko urataha uyibonye. Zamura haleluya. Hawa sifa. Mana we yego ata. God bless you. Umva ikintu Imana yabwiye Eliya. Yabwiye Eliya we uturutse undi atenurutse kwa Ahabu. Uvuye gukora iki? Ngiyi ndayitwaye. Utwaye iki se? Imvura n'urume. None kutigeze umbaza nkubaza iki? Kandi nkorana nawe. None kutangi ubahaye ingahe? 3 n'amezi 6. None kutambajije mbabarira ryari ishyaka. Muzasome yarinze agenda agaragaza ishyaka. Yarinze akurwa mu isi agaragaza ishyaka. Igisubizo yayishubije. Mbabarira impamvu nabikubwiye ryari ishyaka. Fasha ishyaka. Imana iramubaza terewe ubahaye guys 3 n'amezi 6. None se muri ayo mezi 3 n'amezi 6 iyo myaka 3 n'amezi wowe uzabuga iki? Wimbaza nawe urebe kugenza abakuba. Vasha wimbaza nawe urebe kuzagenza abakuba. Urebe icyo wapangira bakurwaniye ishyaka. Ngirira gutya dusenge. Nawe mbese mu bumana bwawe ugiye kubigenza. Nawe umpangira imibereho. Imana yabwangariye we cyangwa se undeke mpfe. Bamwe bazapfa bazize gukwimura. Nanjye nzapfa nzize ishyaka. Abazashibuka nyuma bazaza bamenya ko hari abapfuye bazize gukwimura. Bandike ko hari n'uwapfuye azize ishyaka. Imana iravuga Eliya we nago nemera kupfana n'abanyimuye. Umfasha vuga igisubizo Imana itanze. Nago nemera kupfana n'abagize gute? N'abanyimuye. Umva nago nemera kupfana n'abanyimuye. Narirahiriye mvuga ati umukiranutsi wanjye amaso yanjye azamuhoraho ariko igitsura cyanjye kiri ku nkozi z'ibibi. Eliya we igihe wagendaga kwa Ahabu
ariko burya narindi kumwe nawe kandi mbera hose icyarimwe. Narindi kumwe nawe ndi n'iburasirazuba, nagufukuriye akantu nahasengeye. Nagufukuriye akariba. Iri jambo yari mubwiye avuyeyo ko kugitabi mubwiye nimwigende Imana ibaho umugisha. Kubera ikitabi mubwiye mutumishi gumaho wowe. Kubera ikitabi mubwiye icara. Kubera ikitabi mubwiye ajyayo ikabimubwira avuyeyo. Akira ikiganiro cy'Imana nawe muri aya masengesho. Akira imvugo y'Imana muri aya masengesho. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Bibiliya ivuga ngo iki? Iramubwira ngo genda wicare ku kagezi nagufukuriye. Undi ati wagafukuye kereke pari burasirazuba kandi nakawe wenyine. Umva nakawe. Iyo myaka 3 n'amezi 6 uzaba winywera amazi yako. Ndafashijwe. Umva se, uzaba unywa amazi y'iki yako kagezi kandi nakawe wenye. Munyeganyeza umubwenge Imana ifukuye akawe wenyene. Nakawe wasenze wenyene mu gihe cy'amage. Nakawe wenyene. Gira gutuhereza Imana icyubahiro. Nakawe wenyene. Ikora uvuga ngo nakange genyene. Urakoze. Easy. Urakoze gukina. Wewe witwara. Iyo ne. Igenda. Wino sose. Eliya aragenda yicara ku kagezi. Nahasengeye muyobo. Nahasengeye. Aragenda yicara hehe? Abwira Imana ati nta kindi wapangira bagukora usibye kumpfunyikira amazi. Bose nzanywa amazi imyaka 3. Umva ikintu cyanejeje. Nzanywa amazi imyaka 3 n'amezi. Iramubwira ngo Eliya we gabanya umunwa. Gabanya umunwa. Uwankoreye mfite uko mubeshaho. Uwambaye hakaramata afite uko mubeshaho. Uwamatanye nanjye mfite uko mutunga. Gabanya umunwa. Uzajya unywa amazi yako kandi nagarukunywa gusa ahubwo shyizeho itegeko. Komana we ariko umuyobo itegeko hajya bari barivuze hano. Imagine na Imana yamaye ijambo ryitwa itegeko. Ndiyo ngiyo ariko rero umukiranutsi Imana afite umva shyizeho itegeko. Negetse igikona. Negetse ikirata. Kugemura umutsima n'akaboga. Ariko mbabazi. Kiriya gihe wewe ndabona umaze igihe kinini mugakiza. Kiriya gihe nabihaza byari bihari. Na rujumba gwari ruhari. Byari bihari. Na bintu by'imbwija n'ibiteke byari bihari. Byose byari bihari. Kuki Imana itavuze ngo shize itegeko igikona kigemura urugumbati rw'umweru batogosheje? Oya, munyeganyeza umubwira ngo Imana izi cyakuryohera. Izi cyaryohera ibitugu byawe. Imana izi sitire yakubera. Imana izi urugo rwakubera. Imana izi urugo rwakubera. Imana izi modoka yakubera. Zamura haleluya. Imana itavuze ngo shizeho itegeko bikuzanire urujumba n'uruteke. Ikavuga akaboga. Muzareba akaboga igihe kane cyaryananywa cyaturutse mu ijuru. Uzajya unywa amazi urenzeho akaboga n'umutsima sha. Imana izi gahunda n'ukuri kw'Imana.
komana we. Kandi ibintu negetse kukugemurira ntabwo bijya birekura, ariko kubera itegeko birarekura. Zamura haleluya. Kubera itegeko, kubera itegeko nta muntu ukiri ihembe, ariko kubera itegeko ihembe rirakurekura. Nta muntu ujya ukiri igitega, ariko kubera itegeko igitega kirakurekura. Zamura haleluya. Nabajije porofeseri wanyigishije, ndamubaza ati mbwira nazaza nigisha ibitari byo. Igikona cyagemuriye Eliya ni igikona kiguruka cyangwa ni igikona abantu? Ni masumu ubu ngubu ari muri Amerika. Arambwira ngo uva ngubwire wakana, yewe ndigisha, yewe ndi umuteoloji. Imana icyo yise izina ryacyo niko cyitwa. Ntabwo Imana yafata umwarabu imwita ikiyoni. Imana yakoresheje ibi bikona bigira gute? Biguruka. Ejo bundi ndi mu bukwe ndimo ndarya, murabizi umuntu ari kurya ahera ku bindi byose akanyama kakarya nyuma. Igisiga cyaraje kirobanura ifiriti, kirobanura igitoki, kingubita urushyi giterura ka kaboga. Muri aya masengesho Imana iravuze ngo ikoresheje itegeko, igiye gukoresha ibitarekura bigiye kurekura. Muri aya masengesho ibitarekura nibirekure, imbaraga zafashe ibyawe zirarekura. Zamura haleluya. Imbaraga zafashe ibyawe, imbaraga zafashe bizinesi yawe, imbaraga zigufasha z'uburwayi zirakurekura. Munyeganyeze umubwire ngo zirakurekura. Muri aya masengesho zirakurekura, niko Imana ivuze. Babasore nimugaruke soze akira, nimuze babasore. Mwari bane fatana kurekwema. Nimuze hano mwese ku murongo hano, cya hari inyuma mwese ku murongo. Shanuka ngiye guhanura wenda mpfe hahigwa bapfa. Ijya ho ngaho nimundebe hano, nange ndi ku murongo hano. Nimureberiya ku murongo, nimurebe ukuntu magaze gutya. Nimuze ku murongo mutamira izo nyama. Wowe ubwo ni ubugari bushyire mu kanwa. Iyo ni inyama, ubwo ni ubugari. Iyo ni inyama, ubu ni ubugari. Iki gikona kirashonje, ariko kubera itegeko ni cyayige. Ariko reba igikona n'amazi y'inyama mu kanwa, niwemerewe kurya. Si ushonje? Niwemerewe kurya. Si ushonje we? Niwibeshye. Iyo nyama nuyirya Imana muraserera. Nanjye ubugari ngubu turashaka ibyacu Eliya amaze kurya. Ndafashijwe. Ibi bikona inzira byaciyemo bigiye gushaka Eliya. Hari abandi bareshya nka Eliya, hari abandi bambaye nkawe, ariko nibyayobereza ikijyo cya Eliya mu bandi. Tayari songa mbere kwa Eliya, tayari kwa Eliya. Mbabarira uwo muntu mwegeranye umumera ikiganza umumbwire ngo ivy'Imana yohereje ntago biri buyobe, ntago biyoba, ntago biyoba, ntago biyoba, ntago biyoba, ntago biri buyobe, ntago biyoba, ntago biyoba. Mana we, ntago bigira gute?
Eliya ntabwo biyobera kwa Eric, biraza kwa Eliya personnel mi. Twagiye twagurutse ibikona birabati wapi ubanza tumusiza birarebera mu biramuhigisha fata ubugari, fata inyama, fata ubugari, fata akaboga, fata ubugari, ibikona bisubirayo. Nimugende mwicara, Imana ibamera umugisha. Zamura ikiganza dusenge, zamura ikiganza dusenge. Guma ngaho mutumisha, zamura ikiganza dusenge. Munyeganyeze umubwire ngo ntabwo ibyawe bizayoba, ntabwo ibyawe bizayoba. Imana ikoresheje itegeko. Munyeganyeze umubwire ngo umukiranutsi w'Imana afite gikurikirana. Uva mubwire Yesaya 3:10 havuga ngo iki? Muvuga ko abakiranutsi bazagira gute? Bazagubwa neza mu gihe abandi baguwe nabi. Umukiranutsi urwaniye Imana ishaka ari kunywa amazi yirira n'akaboga. Zamura haleluya. Ukimara kumenya ko umukiranutsi afite gikurikirana kandi abeshejweho n'Imana, munyeganyeze umubwire ngo mu mishinga yose uri gupanga shyiramo n'uwo gukiranuka, shyiramo n'uwo gukiranuka. Munyeganyeze ngo shyiramo n'uwo gukiranuka. Reka inzoga, reka ubusambanyi, reka gusomana, reka amagambo, shyiramo n'uwo gukiranuka. Ugiye kubona kawe n'Imana. Zamura haleluya, zamura haleluya. Umukiranutsi w'Imana afite gikurikirana. Stand up dusenge. Niza ugaswara. Mutumishi wa Bwana, mutumishi wa Bwana, ibintu Imana ikoze ndanaguhanagura mu izina rya Yesu. Asifiwe, asifiwe. Asifiwe. Ese wakira imvugo y'Imana nubwo utayireba imbere, nuyireba inyuma, nuyireba ibumoso, nuyireba iburyo, ariko iri mu kazi. Niko Imana yambwiye. Iri mu kazi mu bana bawe, iri mu kazi mu kazi kawe, iri mu kazi mu rugo iwawe, iri mu kazi muri uru rusengero, iri mu kazi. Muvuge ko abakiranutsi bazagira gute? Bazagubwa neza. Imana yambwiye ngo muyubahe gusa, muyubahe, muyubahe, mukubite ku gatugu bwe ngo ubahe Imana. Ibindi nibikureba. Ibiciro by'ibirayi ntago bikureba, ibiciro by'umuceri ntago bikureba, ibiciro by'imyenda ntago bikureba, ibiciro bya minerevare ntago bikureba. Ya uri umuntu nk'abandi natandukaniro. Imana ikwibutse none je abantu bakuyoberwa, bavuga igifaransa icyongereza kikaza, abantu bagukunda iwawe hakagendwa. Imana iyo yagusuye wahambira bareba. Zamura haleluya. Iyo ngwara urwaye Imana yambwiye ngira kurekurira muri iri tegeko. Ndafashijwe. Uwo murozi urari wawe acuragura arahava kubwira itegeko. Zamura haleluya. Ayo mapusarari wawe ararabweshagura. Iri tegeko girukanya amapusarari wawe. Iri tegeko ryubakiye abana amazu. Iri tegeko rikuye